Ćao draga moja, današnji video ima temu propale ljubavi i prijateljstva, drugi dio. Dakle, ovaj video je nastavak i produžetak onog prvog videa, prvi dio propale ljubavi i prijateljstva. U tom prvom videu sam se više fokusirala na prijateljstva, a u ovom videu će biti više fokus na propalim ljubavima. E sad, ako nisi pogledala prvi video, molim te pogledaj ga, zato što sve ono što sam govorila za prijateljstva isto važi i za ljubavi. Dakle, sve ono što važi za propale odnose u prijateljstvima isto važi za propale odnose u ljubavi. Tako da prvo pogledaj taj video kako bi ti ovaj danas bio jasniji. E sad, zašto koristim taj termin propalo i da li je tu išta propalo? Ako si već pogledala prvi video, znaš da ništa tu ne propada kada se određeni odnos završi, ali eto, koristeći taj termin pokušavam da ti približim ovu tematiku o kojoj ću govoriti. Dakle, danas govorimo o propalim ljubavima i šta se desi kada ti i tvoj partner dođete do određene tačke u životu, do određene tačke na svom životnom putu, kada je vrijeme da nastavite u različitim smjerovima. Dakle, vi kažete i znate u sebi da je došao kraj. U suštini nije tu došao nikakav kraj, samo je došlo vrijeme da se raziđete i da nastavite u različitim smjerovima. E sad, zamisli život kao jedan put. Zamisli ga linearno, iako život nije neka prava linija, ali evo, da ti bude lakše da zamisliš tu sliku u glavi, da razumiješ ovaj pojam propalih prijateljstava, ljubavi i odnosa, zamisli život kao jedan put. To je jedan put koji ti sad ideš po tom putu i odjednom naiđeš na kružni tok. I to se desilo sa tvojim partnerom. Naišli ste do kružnog toka. Sa nekim partnerom se desi da ćete istog kružnog toka izaći na istom izlazu. I ti i tvoj partner izlazite na trećem izlazu. I to je ok, nastavljate u istom smjeru. Onda ćete doći na sljedeći kružni tok, putovat ćete prije toga jedno vrijeme zajedno, bit će vam super, razvijat ćete se i rast ćete zajedno i onda dolazite na drugi kružni tok. Na sljedećem kružnom toku opet izlazite na istom izlazu, to je na primjer drugi izlaz i opet nastavljate u istom smjeru, po istom putu, rastete paralelno i rastete zajedno. E sad, nailazi i treći kružni tok. Na trećem kružnom toku za vas je vrijeme da izađete na različitim izlazima. Ja sad koristim metaforu i govorim ti slikovito, ali nadam se da ćeš razumjeti šta želim da ti kažem ovom slikovitom pričom. Dakle, na trećem kružnom toku ti i tvoj partner treba da izađete na različitim izlazima. Ti treba da izađeš na izlazu broj 1, a tvoj partner na izlazu broj 3. E sad, kako ste vi navikli duži vremenski period da putujete zajedno, da rastete zajedno, da sve radite zajedno, vi prosto ne želite da se razdvojite i ne želite da krenete svak svojim izlazom kao što i treba, kako biste išli za svojom ekspanzijom, zato što tebe tvoj dalji rast i tvoja dalja ekspanzija vuče na jedan izlaz, njega na drugi. Do sada su vas ekspanzije vukle zajedno i mogli ste da putujete zajedno, ali sada je došlo vrijeme jednostavno da se raziđete. I sve bi to moglo da prođe na ok, miran, razuman način. Ali, šta vi radite? Vi, pošto ne želite da nastavljate sami, ti želiš da kreneš na svoj izlaz, na izlaz broj 1, a tvoj partner ne želi. On želi da krene svojim izlazom na izlaz broj 3, ali ti ne želiš. I šta radite? Da biste ostali zajedno, vi ostajete u tom kružnom toku i vrtite se. Vi ste sad zajedno, ali se vrtite u kružnom toku. Vrtite se u mjestu.
vrtite se u tom jednom krugu. I ti i on osjećate da oboje stagnirate. Taj osjećaj dolazi iz toga da niste krenuli za svojim ekspanzijama, već kako biste ostali zajedno i dalje istrajavate i dalje ostajete u tom kružnom toku. U kružnom toku je buka, u kružnom toku je haos. U kružnom toku se nikome ne ostaje. Svi vole da idu naprijed, svi vole da idu dalje, svi vole da rastu i da idu za svojom ekspanzijom. Tako da se ni tebi, ni tvom partneru ne sviđa što ostajete u tom kružnom toku, ali vi i dalje ostajete tu jer ne želite da se razdvojite i dalje razvlačite tu agoniju i produžavate tu muku, te svađe, taj haos, taj narušeni odnos postaje sve gori i gori. Sada već počinjete da štetite jedno drugom, ali vi i dalje istrajavate, i dalje ste uporni i ostajete zajedno u tom jednom kružnom toku. Izaći ćete vi jednog dana iz tog kružnog toka, ali obično kada se izađe iz tog kružnog toka? Obično izađemo iz tog kružnog toka kada smo i mi i partner totalno iscrpljeni, totalno energetski i emotivno ispijeni. Nemamo više snage da se svađamo, nemamo više energije, nemamo više volje da se borimo za taj naš odnos za koji nije ni trebalo da se borimo od početka, zato što čim nešto postane borba, čim nešto postane na silu, čim nešto postane trud, čim ti moraš da se trudiš da održiš taj odnos, to više nije onaj pravi odnos. To znači da ste došli do kružnog toka, da je vrijeme da se razilazite. I nakon toga, dakle, vi izađete konačno iz tog kružnog toka, ali tek tada kada ste potpuno iscrpljeni i ti i tvoj partner. Dakle, kako ne bi dolazilo do toga, kako ne bi bila psihički, mentalno, duhovno, emotivno i fizički ispijena i iscrpljena, kada ti i kada tvoj partner, kada shvatite da ne može više, pokušali ste sve, ne kažem, treba ulagati u odnose, naravno, ali kad dođemo do određene granice, kada vidimo i svima je jasno, i nama i ljudima oko nas, da to više ne ide, da je vrijeme da svak izađe na svoj izlaz u kružnom toku, onda pusti partnera da ode tim svojim izlazom i pusti sebe, dopusti sebi da i ti izađeš na taj svoj izlaz. Zato što taj tvoj prvi izlaz te vodi ka tvojoj najvećoj ekspanziji, vodi te ka tvom rastu i razvoju, vodi te ka nekoj sljedećoj boljoj verziji tebe. I isto tako važi za tvog partnera. I možda sljedeći partner na koga ćeš ti naići na sljedećem kružnom toku će doprinijeti više tvojoj ekspanziji. O ovome sam pričala i u prethodnom videu u odnosu sa prijateljstvima i prijateljima, kako svaka osoba ima određenu ulogu i svaka osoba na neki način doprinosi tvoje ekspanziji. Dakle, nemoj da sprečavaš sebe i da ne dozvoliš sebi tu ekspanziju. Isto tako nemoj da ne dozvoliš svom partneru ekspanziju, zato što možda njega čeka neki rast sa nekom drugom osobom. I njegov životni put se sada nastavlja u nekom drugom smjeru. A taj smjer nije isti onaj smjer kao što je tvoj. I to je skroz ok. Ali važno je da ovo osvijestimo na vrijeme kako ne bismo iz tih naših odnosa koji su u suštini, čija svrha jeste da kroz njih cvjetamo, da iz njih učimo, da se kroz njih razvijamo, ali kada dođe vrijeme da taj odnos nema više ništa da nam da i da mi nemamo više šta da damo tom odnosu, tada treba da pustimo, da otpustimo tu svoju potrebu da se držimo nečeg sigurnog, da se držimo čvrsto,
tog starog odnosa zato što nam je to poznato i onda opet kreće onaj naš ego, strah od nepoznatog, ali o tome ćemo pričati u nekom drugom videu. Dakle, da ne bi ti izlazila iz svojih ljubavnih odnosa, iz svojih propalih ljubavi, da ne bi ti izlazila sva propala i iscrpljena, isto tako i tvoj partner, na vrijeme osvijesti kada je došao taj trenutak da treba mirnim putem da se raziđete, da odete svako u svoj rast, da odete svako za svojom ekspanzijom, jer zapamti, došla si sama na ovaj svijet, otići ćeš sama. Ljudi koji dolaze na tvoj životni put ti služe i ti njima služiš kako bi se dalje razvijali, kako bi dalje rasli. Ali nemoj da ostaješ predugo u tim kružnim tokovima, zato što ti kružni tokovi su upravo ono što čini da se osjećaš kao da stagniraš, kao da nazaduješ, kao da ne napreduješ, kao da ne rasteš i kao da ne živiš svoj život. A došla si ovdje da živiš život, došla si da putuješ zajedno sa drugim ljudima, da imaš sa njima odnose, da učiš iz tih odnosa, dođeš na kružni tok. Neki ljudi, isto kao, znaš kad voziš auto, pa neka auta nastave sa tobom na isti izlaz, a neka auta produže do drugog izlaza, do trećeg izlaza. Isto tako je sa odnosima, prijateljstva, ljubavi. Neki ljudi će nastaviti sa tobom do sljedećeg kružnog toka, neki ljudi neće. Neki ljudi koji nisu bili sa tobom na tvom putovanju, sada koji su ušli na jedan ulaz na ovom kružnom toku i sada će da izađu na isti tvoj izlaz i oni će da ti se pridruže. To su ti novi ljudi kojima treba da dopustiš da dođu na tvoj životni put. Kojima treba da dopustiš da naučiš nešto, od njih, kojima treba da dopustiš da doprinosu na neki način tvojoj ekspanziji. A ništa od toga im nećeš dopustiti ako si ti zaglavljena u tom kružnom toku i ako se vrtiš kao onaj hrčak u onom točku bez kraja i bez nekog smisla. Ok, dakle, idi za svojom ekspanzijom, razilazi se od ljudi tada kada je potrebno, kada dođe vrijeme za to, ne zaglavljuj se u kružnom toku, dopuštaj novim ljudima da uđu u tvoj život iz novog kružnog toka, onda nastavljaš sa njim dalje svoje životno putovanje i sve tako. To je svrha i to je smisao. Došla si ovdje da ideš sa svojom ekspanzijom, a ne da se vrtiš u krug, u tom kružnom toku propalih prijateljstava i propalih ljubavi. Ok. Hvala ti na tvom vremenu, nadam se da sam ti služila i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!